Бұл жақ Алмабақ. Алмабақтағы түшімге кіріп қалған. Алмабақтың өзіне 2 гектар Алмабақ бар екен. Адам бері көбі. Бұлай мүмкін шындай бақ қыламын, жаратманды қыламын деген ішкерлерге жерді бекер беріп кетті. Адамына Арис деген үйін bağlı ödedi, trenleri, yönetimiyle yetmişleri mutfakta ötemeyiz. Nasıl işlerlerde yetiştirik verip sulardı çıkarıp veriş gerekti. Nasıl yerlerge sulardı çıkarıp yardım verip tosmoloruna yardım verse ne kadar olsun? Ayaklardı karağınızlar. Ayaklardı karağınızlar. Buna Tursun'un yerinden hiç kanday ayırması yok da. Bir değil de. Yakta da yerde surat. Arka canlarda. Arka canlarda. Yakta. Bunun karağınızlar. Yol Tursun Bay'dan yerinde yerlerinde surat. Jaktan beri talada. Ayım mına uşul yerde, mına uşul jergilikli bilik uşul yerde talaşkanda. Bular nege talaşkan? Bular degen uşul hep elder hepsi bilmese. Vardı Rusya'ya barıp işler, Rusya'yı produktlarını Aravanın pazarına kapatıp getiriyorsa. Çok oldu. Жасаған işlerin görüp durup жалпы мына ушул Араван eli ой болду да. Араван eli быйыл бизден көчө тыйылган жок да. Күнүнө тең көчө тартып атат. Оған билесин көчөсүндө алманыкын бери алмурукун бери алчаныкын бери иптари сабдалы адам. Бул деген чоң ne okat bulam деген yerlerдің бардығына үлгі болды да. Мына көрдіңіздер, мына бақты қараңыздар. Бардығы түшімге келді. Мына 2 жыл мұрын талашқан мына. Азыр момтеп мына ушул алмалар бушат. Мына ушул алмалар Аравандын базарына чыгат. Сатылат, валюта болуп туруп кайра мамлекетке келет. Ушуну мына жергиликтүү бийликтер, мына губернаторлар, акимдер Айыл өкмөттөр түшүнүш керек да. Мына ушуну түшүнбөгөн жетекчилерден жашап жатабыз да биз азыр. Мына көрүңүздөр, мына менин ушул 11 жылдан бери жасап аткан ишим ушул жалпы мына ушул итогун ушундай кылып чыгарып берет. Мына көрүңүздөр. 2-3 жылдан кийин полностью düşün bölgede düşün verip yerlerden bardığın sul yerine gelip alma teret, örük teret, savdalı teret bardığın sul yerden faydalanatlar. Amına usul kakıragan жерди карагыла. Мына бербей тат, эч кимге ээлеп жатат. Bir çoң атасынан калган bir жерде коруп жатат да. Тиягында канча миллион гектар жерлер özleştirilmeye жатат. Бериш керек, ишкерлерге берип. Пайызы жок бериш керек багбандарга. Багбандар эч качан пайызы менен акча албайт. Ошон үчүн мына биздин бийлигибиз азыр ойлонуп туруп, пайызы жок. Мына көчөт бергиле. Пайызы жок шланга бергиле. Пайызы жок не? Тосмолорду жасап бергиле. Болду. Багбанга эмне керек? Багбанга техника керек, трактор керек. Мына ушул жерде обработка кылыш үчүн багбанга эмне керек? Момда капельный системанын шлангалары керек. Багбанга эмне керек? Жер семиткичтер керек багбанга. Мына ушулар шарттарын жасап берип койгула, багбандар тек бардык жерлердин бардыгын бактылып салмакта.
Qancha жылдан beri şunu aytып келейін. Yok, eskerisince but tosmaydı. Mına qancha emelerge bardık. Rayon hakimlerine barıp joluqtuk. Turandı, bizden soğuk böl. Soğuk bölü. Geregine carayla bir gele çıksek. Yok o da. Yer içinde asorduna başlayan dokuz. Gel içinde bayağı bir özün var da soğuklarını koyuyor. Kaldı boşa koy. Şurayı yedekçilerine adırını koyuyor. Sanı götürün diyor. Hadi et kaçan. Oylum boş. Geleceğin şartlarına bari. Bunlarga самый главный. Мынау ушундай бактар бол болсо, анан ушул айыл четинен түзүрөөк жерлерди трансформация кылып туруп, ушул айыл өкмөт, айыл башчылар, район жетекчилери, губернаторлор келишип алып туруп, мына ошол жерден Алдыңызға талайынчы. участок сатса да. Ошол максаты ошол да булардынчы. Негизги максаты ушул булардын. Мына ошол кезде биз келгенде отургузулган бадам эле караңыздар. Кандай сонун болуп уже түшүн бере турган абалына келип калыптыр. Бул эми башталыш эле. Кудай буйруса, Алла буйруса бул иштер улана берет. Канчалык тоскоол болгон сайын бак отургузуу идеясы иштей берет. Мына ошол түшүнгөн, мына ошол Жалал-Абадта кыял, мына ошол Баткенде Жигитали Лейлекте. Мына ошол эмеде Турсунбай ошол. Мына караңыздар. Отургузганына 3 жыл боло элек да. Мына түшүн берип атат. Мону накта инвестиция десе болот да бул. Накта инвестиция. Бул таза инвестиция да, бул